BJ vlog sak lo lom le vek chuwa zanin chu hei Aizawl la kasawa kan so na motor hi a petrol azawa anung thei to lo hei kalkonga kan thut to pani a boy khlak khop mai vai sumo hi chu boy khlak khop mai driver pa pon tel om nge om lo ti a shelo ani hei tuna hian kan driver pa petrol lei turin a kal me ka kan nga ka ni vai reng te IOC bulloka kan om ani hei tuna hian a thim khop mai zandar som pani ani me ka ni kan driver pa in kum som pathum sumo ka khal to te hei petrol omle omlo po ashelo chu nia kat thin rim da tu kan ne vai mol hi mo mol ma ni vai min thin rim jok tu na hian kolosip kan khleng to don chu nia kal zelila a buai thak wiring ta da ya hei petrol azawa kan le om ani a buai thak khop mai petrol omle omlo po ashelo ania kan driver pa hian mol chiang khop mai in tin ngi Aizawl kan thlengang ti po ka ngai to ani rap thla kan ni hei kan pam char hei kan thian pa nia kan pa ma kan pam nung thei lo ani thila phur nem bok sia a wai thla khop mai kan nga photang tuna hian hei wiring te ni check gate bula kan nom me ka kan dai bar pa kan nga ka ni ya hei wai thla le tu kan dai bar pa hei kan om na hi kalkong bul lo ka kan thua a fel khop mai hei drinks te kan ina kanin ti a hei driver kan nga ka ni lo thleng ve le Aizawl lam kan pan le don ni daring za ve la nge kan thleng to ang Aizawl big lo re driver chu apasal le mai a deu ni mai driver chu mi chu ni a in kan tuan dar buk le dar ka ren ta yang kan driver hi amumal lo khop mai hei tu na hian ka thau chia ni zan khan kan driver pa in a petrol nei lo wa shelawa a boy thak khop mai Aizawl ga da ru vela kan thlenga kan thleng chia ka chawlu tu ka kamunga la voin chu ka leng swak don ani ka chawlu tu ka kamu por pra ka thau chia ni Aizawl lo clear photang kan mu thayang hian hei Aizawl khupui ina tam khop mai hei kan om na hi bongkon ania bongkon a kan nom me kan ni tuna hian bongkon a gom me kan ni so Aizawl kaleng swak ton ani voin chu ka vlog kwa langa in lo clear zel don nya tuna tan chu jang chu ni sel next video kai mu le effect ton nya